بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kozi watukufu andani bishurani khair mara nikaundo mlio arumazi tanata za dunia. Salamu alama mtukufu asana gosatwer. Skwalelo nutifa tartibu ndilinda jamwe suijele na kanyo juzi na yenda yunu kao wandungwa gasivanende rongo ilio yokana Mamadou hatende Mamadou kaja tende ene mrungwa bozono masulaha sha singari mobanu hauka kanono danger haurono nunguko gazi jouti ya balibala armwensi rido nanua kadwa bilinga mjonjia mbabe salamu mwanama mtukufu alimsham rido njia mjonjia mbabe haruma suije kau kartui komea hata ndo kauskwa juzi banu rishia wanyanyasi wanashahatu kwa watawa aruma ze bahari za Maroko besi wakaza de Spanya jehunu amjokome ambabe noni kome mbabe suala hiyo maana mikado hiyo na nruwa hii na nuwano nondo watukufu samahani kati watukufu wati na ulasa wakati nga mjuwaru mwe hadisi yukana gasibanu narambilaneze kweli bwa komori narambilaneze kweli ritijerika banu rido jilati za wakati wala wahi mwana mamu dukarajali rikanasio rido ndare ringamaji revuri za mabido la fuha manangarambilano ndrabu nga roma hiyo ya bure itongeza manarafata artibuni njie banu dokana ngamonoka ino hadisi akolade muandua inanuwe ridaze kena rongo zokarjer defende rongo defende faida ri jabanu rongo sha hadisa mada inu yende hata ngyo malapizo wono mrugu fanya directeur banselugu directeur tsiwensino vumbe mraba ha ito kama ubwenezi na ulapiza na yotsi narkeradi na yotsi directeur kawo ifanywa leo shabati wono besele fanywa juzi au jana itokari marugo za udhalilisha hone ya wanru yotsi haki ya baraka banu inimrine shalo mwiso babanu hoka rinanuwe hadisi inu inikaudo na zoni abe banu ili baadhi ya haturielewe ilikubali rirensi wanru wakeneze kufuriza hawa wadohamba wakana sibobanu kana banu za director zinu gizono mwiso ze directeur zingizono mwiso heni mrugane bila ya hahe enjuru bukujonde hambaba hanu ano salam tukufu heni mrugane ngene bila ya hahe risikia fikiru karanga toka mazi directeur zinu mria deye ya la pize sisinga sarumazi directeur zinu wandulo kinyume nao surongo zana shopandwa hangu mimi sikubalukana harumwela fikirani wano niyo iyo mikaju hadisi mina mru mwishi ya zainu juzi aonesokana si urongo wabadzima minaye si uhadisi kinyanya rongo za husu siasa mtino paro mjia jelu kana nrongoko ngari wanawe ni mrungu wanohe fikira hebanu sino paro njia mwanama zainu au ya njia au hajimbaye au wao njamba tina haba kalima mzima wana bokana urongo anaye haudea mruka bajao yo kabastabu jelu kena katsi wao no wakati siundroye bahati tishi ya kaulu ikaunga juwa tiyar muhasara gijumkirishani wa pare no bukara buzukiwa kalima fulani tijema umana jao amjujwa hamba wakati sheila fikiraho kana nambe kana utsiyambe itsino junjia haina mru nguho vanu gedhamana hero hahe gedhamana haima kalimahe gedhamana heza imaji zinu alafu kama nasema angalie rikabanu warombo kana mze watu mwadali swali mwenyezi Mungu wetu muhifadhi yamnike unono ikamwa venzi rairo wando jina wanrugu ambao kana kwa tida koru ya tende kwa tida koru ya bejao walago da koru wa bejao shamimi ihadisi uyo bwa komori kabla nzama angalie ngiwo flu ngamjuka wele waje yoka ya mruhamanda mi katsibi banga mrongo yabo gamu aminu kana
haini faida ijonriha ne ma opposant abo yatu sonsi pia haini faida ijonriha na hunu radunga yabo yatu sonsi pia yone heli miminele wao yawe kale ungaruwa nao kana yekoteila ya ukangaruwa nao niyo ani nganzo ijilise hasara au nganzo ijilatize wakati yabo lazima ngarjuru ngoa ukana si doana damu shansi tipado tipare tinyumba malala leo rambao mji dabo walo wandu waishi obala mala rambao inutsi dabo riyo hunu rilona mo Mwenyezi Mungu ajoransina mo arinka unono sunsipia gerdo shindana omwenga sina monga rishinda nao shikarifu karitsina nsi yakana ushindana gamonao kana zerezo zinu sina ujua hamba inu hitima sina ujua hamba inu rohombi eni mru ujua tafsireli ya tafsirio share de daraja mwezerezo zinu gabo atujua nsazi komoritu anitozimiha gabo ruwa bali ya ukana ratokutua gabo ratobali ukana ratola na batola nsihula ijeiri renge zifikire zo pia ngizona rubanu jeru kana mrujo jo utoa kaulu banu mimi nilelewe ubani yanzu ya waswilishi na balewe amwe kilahe ngwambo bala guri rongozo kama guri balilio shamrielewe ngabo zajimbe swali walo banu remano kisiasa yokawajwanza rongozi shanje haujau santepaini mimi ni mwele wao shangabo jomba katsumwele mideli ni mwele wao ngabo ko heli ni mwele wao mwanzo ritsambaze mwanzo emasiwa bahi kalite zinji ibo ngenga mwelewo kana hini sayema opoza wanu wamba nrongo lazima kwa japoro shida wafikiana wakadakoro wacho johanu swamba jao wajohanu swamba jao wajohanu swamba jao yabo mrugole ukana rahanswele ukana inu ngejao he faida he masiwa kae masiwa ya hunre amani masiwa ya hunre faida masiwa yake tranquili ribameshe o shahensi nsu amini na buyu hatwari yekaleo leumru hamandami hau jamadami ngwelewa yokana ye wanadamu wanu kwatsuwa ni ya hizo shagwa wani ya ukana mana edaraja hajenri leo ngamchukwelewa jamrulo opposition bukatsuta azali ya jamaa uru ya himafanya director ya tsungosa ke mamadu ya honga mwelewa kangu wani wa hahe shakatsuwani ya faida ujosha wasambe jao ya basave dir owanduanu heni mruhahimi ngonzo waniewa shakwatsu wakati irini muaminio kana ngwaju kubaliana watende mru mzima na haina mru kutsobo kana ndewa hangu de parte ya hangu yabo yudi onabaka na mbele hasara yoka hadisa manenu ngiyofulu nze wa hatu hakakomori bakonda ni hai hatuhumlwa na ndongo endata wala wazifungo kweli nrabo majuji wa hukumu hawasularu mensinu wimruri juwa kana hojamanu aja ya suanye Mwenyezi Mungu ajombono no kama benzi ya yenshido no wana hai ya lezi mvuza hai haja hajar maondina manenu karjamusha ya toa kaulu na bwe Mungu ni mema dhamana wala mwenzi kabati mru jamba mhadali swali eti dhamana wumru jamba rabu na munda jamba yende wa mwandu armwa kontro waluhu wa kontro azala mhadali swali ukawende ujo siasa wende akaruma siasa wende arumishi haenzi shale wandu warambiwa bakama manzo nkehula manzo ntende ila namna kai wandu wametrize enzi hau wandu wakensi wa hadisi waone namna enzi iru hamatabu na jau mhadali swali kaundu warumjua wondo ya jua oze roze hazizo ya enshi muda mwinjia ya jua wensi ya wekale wo mathalani haja hatendezwa manu wa medazinu ndatu jamba mkinishia shemba tabu gyobanu wakana hatendezi wa manu wa medazinu sha wo tena ngonzo waridi wakawe wa mreme wamboka kwa tujibani yeye alalasi uha yeye jau yabu mrugole ukana inu hadisi kao hata mpaka dabaha heni mrugutswamba nde wahangu heni mrugutswamba nde wahangu de aladhimu ya rume sheka kweli garitsa hau faida hensi yokana monsi wakomori sababa nukana nsi duana damu
haina sansi wabira kudeta karsana titi kabati mruja beba nguzi jilonda no yoro ngolo josu sipia haina sansi wabira kudeta ndukar matabu ngamwana wabasayinu warugashe mezao kana kartula bahiru emabawatawa gasaru makrizi gasaru matabu na mwimagine kaba bado bira kudeta rwensi erijo kawanu hinri wanu ruchona rayeha richona rilonisho yabari jo zidi hufana baha eshawiri kashitsi namna hiyo dingo ngobo waruko ngwarongo wao hende mna wajibi wao kartujiba na dobo latino habari za komori msindo tawanruja yokena ukiri heni mrugene faso ya hahe heni mrugene mtsango wa hahe kaitsi wakabanumra tudaba mbine tsumaza mkedrapo hamiche heni mrugene mtsango wa hojayo neseze fikira zahe na inutsi kena ukiri ukarike banumra tudaba minsutsani wane wayatsi tende wayatsi rongowe bamika mine na latimu do rongowa mine na zalo na dovi kena ukiri izo sikahale rika nansi ikaw heni mraka ustahim baba ko ustahim mzazi waka sharia waka usilamu waka jao abangari jihada yao izo kazitsi kabati mruju kwa baka sunu usilamu asa mpursa dahu ulo dahu komori nonga mwanao ko usilamu wao nzao rikari mweze tabu zinuzo tipia mwisho kabati bawa kabati jao vanu dalili ya mfuade mahingu wanuanzo watowe mru warengensi ufanya tartibu ya ukinazema raia hadalili dalili dazibi mwisho kakabati bawa wanuanwe kreye namna walisema raia ngewa bawazili wa msada hao kutukiru serikali wa ubalilia wa maraya kwa tujua warenga wa hala shauhini mru ayeheya hahe yarumie maraya yarange pouvoir ewa maraya wajuko okubali wanromanda wanuje yokawanwa na damu ko azalina lawe na babire kudeta ibiri wanu tipieni mrasove meshahahe hawasuili harumenti inu mwishi yao ibababa inu pierre la pizanao wanruade yao ambayo chao na mnambi mrulo komori yokangu ibobanu ye shebeza wongu juhatse bahiru yale bujuhaji tapilie bujuhanga le namna jushida le bala hudahuni haekali zubu ya shindi ya hunde namna la ranja begwa le opa de ogar jo unjia aruma yesujia bili shanere le okana imana mkomori kana wana mria sove meshahi ya jalo Faransa ya ishuhunu ya libwao mahma kana zetabuzo tipia ukana banu mnyezi Mungu harubusha kajarfanisa gar amino kanga ban rwalo harmensia komori walonro rahana rwalo Faransa yugar aminiyo waishionro wasumesawo wana washida wawaha washida wafanyezi fanyi wao walume tiju warongo komori gamu warukori jahunu unumba hatisho mraja unre papia rakaje hundra mraja hundre papie hafanya dola irate embrala womba hazini ya baladi makale umrigana mwanyanya holiho siwa komori sida munzima zergo zatu sukuru biana ujuju para mjombahe ujuju para mwanyanya ya miezi mgemfungula maisha ujuju para manzani wahe joluke manzani wa mrulo komori ekamra msatu kage msalivu augena problemu awe mwana jao mruge hunu hapara mru balaka jamii wala ni mwanya wa mru mruya msaidie ndehelia hatu sontipia yabo ola ulobu mrojubo kana ukubali yao ni mru ya sasove meshahe ujukekenge mwade bujonda na pitali angaliwa bujonda mbendru yale yajado mtina fikiro kana babire kudeta alorke ngujuo yoka haina sawa juja kudeta mwensi karjo zidi marazimai arjo tabia karna ujwanga ndora rangen mbendini dahubi nirile nwandu waugo hunu pia warumishi ya serikali ngwajwa mala wakauroha jana wena wetsa shaula wererea ngwajwa bandura wajushida wondre bawa warere ngwajwa banu wajushida wareme ebanu lewa ruwan wotu shida wondru mahadisi hata wanjia mwe serikali ya Faransa wa hadisi wotu shida wondru mahadisi wanjia wene wauna ne serikali ya Senegal wauna nane serikali ya Kameruni yinjia iwona nane imopia shokwa chunjia wasambenu wasaidia wamendele fuvula hatu gammonao kaganyi yabo hata waudesa wedaula kwa tushudu mnikari mabawa rijana kontineri siyo na mrangemle ne huizo ho rahisi zenu huizo waparozifanya kana baraka yabo mdugole ukana yezi
yoke ido tsaho akakaani hakabu mruka jutsa hansi ya irume watino kamru halatsa watino kamru hatowa ila demana kanga mwana watazavoti za kumori mru hada ya wanru kamru hade muli kwa ruana dimilima hala begwa ba yo inge johufa kamwa benze nso aminu kanga mru johada lwa dimili tsena shamanzo na bokana haina mru yanzo yarenge pouvoir uye ulatsa eni mru yanzo hu mrutowa mru yanzo mastehi mrutowa mapesa yande yatsogozo ruko zinji zibulia mru aka mru mbonao kana ni samri alona mapesa shida lola heada yafanye zifanyi wao yale mapesa ba mru kamru kutsina okushiduka mru ini sautsona bahiru kuno proshido ke mru yode hele mkomoriele wata pakada baha yawide hele rele wao zensi zinu kuna ujisa hata ukenana devu jau uremme kostumu ukekabu wanrado husegelea vakiloti ya nambuha uvemna triko ya nambuha sheka ujua kanale posho lalija ya patro garujomba balarudo hutosa ka warugo ndombiyo hama pesa mapesa bandia ngamwonao kana inde yatsongeza tusilamu wa sansini warotsushinda wa zigarusilamu helwala mapesa na nivena ibagejo songeza nure mapesa na ndendera beja ubagejo songeza nure mapesa na narengwa ni rengwa ni mwanamume amandami bamjo songeza nure mapesa na ni fenja ubamjo shida ni wahe emba nyumba ngabo wanashatu elewa ukawa amine ridhiki ya Mungu waju swali waju kansi wabakine mruma hao wende hambabi hata wafanye waaminu kagwa johenda ngaboko mapesa ya wadanganya mwanamshe yabatika dhani onesukana mapesa yende yanika mru haina namna mwanadamu yanzua kai kutsina mapesa kuna ushida ukae heli wanzua wanadamu wadu hangalia jame wakati rono na mwangala rono doktora wasoma lona doktora wakansumia mwimi handaya dobu watsa hawatsona mapesa wala yuswali jamaa karjaraya eni mdoto swali wala ende dugo swali za msirujwa juma zo kweli shara ili katina benupo shoni yabwe kana uparone hamba mru na mwangala temalaho ya hatu gojuju kafaransa mina mwanama ulo maore ana bahadisi anabokana mimi nsuona yokana ndrambioni je Faransa ukamjo kana Faransa ko tsoli wa 1500 euro tsili wa 1500 euro hunu na boka unazangalie hunu ngasina sharishi zinji ya mrulo maoro li wa 1500 euro nguru ngeko gukorwa amaleda holao ngazija kakufanyo ukaungu shindwa hato mtsango lazimu salam zuki wangu fakimradab na silo hunu kama ile rasa sanyeha zuli becha unga zonde hula mtsango koja na zoja yaba tikana no sokana railo ruanu wanzo warume watowe azali yabangala dimo handani mapesa rongowe ke jambo watu mapesa doni kanonzi yani sha zila tabu zirema wana komori waju hawazirema ho keno kiri mrado abanongo batina solution raili umru dhamana kuna ujuha banu ujudunge mwanya nyuho banu hebanu umsake hata azalika wabo kutsufenjao mara yangu tabi hao umru akabala jana wahura wahala waeha mparo na mhadali swale haba norokoa mparo mwishia paskwe wala dhamana nusuro kanga mumbia zizo ngamwambeze kweli banu harumon ruwanu wala dhamana kaka mjajo mparo mwishia do haba ye undamre mfangla direct mbabusa wayatufanya hadaza hasiduku katsuri na makaulu wanrulu wa mrumi yao wamba mwadi swali jangu watsongeza yedeziwa shahasiduku kanoja manajamba hatu wakaulu onde mwana hayamla pize bengwa ngabo wamba ukarungodo wamba kebandraha mrulo nankili ya rumisha yensi kahafanya nai hafanya mru dhamana mru mze watu kana uchujama numpashe wa uri ilimrede jukangaro jokana harumwe balaharu mansi watsuwa huwa ruko ubaki waka ya picha rodo angalia uno kama ndo aze watu wa hensi ngala liswali mongoni rikana mze watu seda sana seda Hashim habiri rikana wala pia wabiri abayo ndo wazi wao siju ela dhimuru wa stay rwanikesha mru jamhala liswali latimru jojo ufungwa latimru jojo plasheo latimru jojo usofangula ngo jao alafu hamanga bantu wanzori diwaze hiyo rijarudo rumi ya lezina linu rirumie mruoi
ikihama banu wa imru kongo tujo jajilele sejau ya njamwe zerezo ure mrampasheo mono juzi wanru walo banu bakana ngo wazima no waheya kwa maboka wale mru jao kwa tujo sharafu shaima na damu banu haina nsiba heya wandu ko wanruwa ni kesharafu shahao njajo paro na mru jamada liswali ya mbenai hata he daraja nsi atu ya hunda nila namna rili wa mwensi atu mramadu wa nimpwesheo ala kule hali shansino kenauzi ya nsabezi lambi zibira awaruma ula mkonsi ya ula mdungano wa hoa nruwanu kana ndugu fulani ta fulani kaga aminio yokana salamu alama mtukufu na swifo mhoma ngam aminuka heni kalimaramba wanu enjuru wa mjojo toa video wanu wake mrungu shio wanu mabema na wumdahu au malani fulani aibo kama simbatabu uhazalwa nido mru fulani iyo galadu marada muribimisi bayo sotsi piarlo banu rizalwa na ruwasheo rizalwa na mijia sheo presque onrongo banu rila amweze kapitaliza hatu presque kamda za mwangali odembeni hotsujini ihombeni hotsaweni zikapitaliza hatu ofumbuni mitsa mihuli mjini andi zikapitaliza kama mijimirwa jina yoke tsina sheo mijia tu pia mnyitukufu ukamsu aminu kangabo mji mratujwa parsa tare ya parsa mafundi ya parsa ruwa kawongoza arumai miji hatu haso tipia shanga mambo garumi yao zisi mwikao so rungo ubanu eni mruwa ala makapitali winge narifa tartibu ristehiza ruko zinu rambuwe ritsila tsa wakati wa bure rike gari mboba nuruwa ni enrongo ritongra faida rike gasibanu garongoza madhamana hatu hamastahi wasaidie yensi wasaidie ze tabu zinama wensi sharti ke onru jabanu eni mrado pano be hano la pizana kumsa yabo hanza wanada mianelewe ilillawe hameswisha hino lokana swisha hino inu ndogwekao ibanda ya haku raba mzee watu madali swali hatendea ima opposition ili yani ezilawe karja mwisharongoa ngabano nzo profite wamvumbwe nayi wambejao eni mrungu wono zinu imaji bazibakio mrungu joja maudu ya jangalizi zewae au yeshelezizo wae ukanatsi jokubali rogwa manda yenu kale onsuona ila namna hemi ruhura shahi ina rogo ema opposition wanzo wafanye zotsoro ya mrungu le wanri mrungu le ukana si wanru ilohu nurhimila wa mwa daula ngasi wenji ho shaka msuwa jua eabo ekanga si wenji kamsuwa jua ujahumi mambo fanya direct bilahu ngefanywa nayi wala pizo wandu ngodeo wandu ngwambo banu jao ngwambo banu kadha na urenda ndu hindrini na udhalilisha enjour banu heni mru haina mru katatso jizaya haina mru azalwa na fami hazalwa na wanyanya hazalwa na ruanza wa mru hazalwa na waruko wajokata yareka hude mru wala hauko mru wala waketarwa huwe wenge ngafikirukana imarunda heza direct za kufuruzinu rakaja benuha cha un jour pakamzima yala mulwa seila daboro johelewa ridwenda hambabi yukana kadorongo zanandu kardo joheli mra tafunyo mrubanu kardo juwa mratsono kanga mamwe direct ya hango amwangu kamjode amreli nanzao kamjo tafunya mru kamjo bezunsa hao maudu mriacha kama problem sina ufumbe mrubanu wajalange banu hakamba ni mtole video ya ukana razida kajaparo amba ukana nasumani bakomo nanswanzano ne commentaire mbili yabo yeka ngabo mrudungo dunga razida era zida parorongo wa le moroni renja babna sumani kanga mrudami yabo dungo dunga razida na tunifanya na commentaire yabo yuka razida kadoba mna sumani ekangurongo le moroni yamba mna sumani yedeni wakatarongo wao yeso ba mna sumani razida no razida nke yabo narjiste bensi amba juzi yokana mdu jarazida ekaheya katsuona ila namne ka ngurongozo daula ngurongozo wangu gujokola mde yao gena nruwa manzao yapala mangu jona mnapwesheo yonde mana juzi nabokane Ketris wakati ngukomeo mbabi madhama nabanu waze wahatu wajomba hatu Idrisi wakati ngana haki
mono juzi Yusuf Mali bwana ile akamba toreaja kule hali umru wanzoke dhoma na maudu ngotorole jeshi wajuka huzingara maudu wajuka za mubirilie maudu na sigari juwao yoka kabati namna mrajojo ukaya rais ya rumensi ya nziwa mjini hao ya rumensi geladi mumru ya nziwa nema siwa yo mararu tino joko hatunjire mefuba kebalanga mimru hokamru yake mru nganzo masiwa yo mararu wakubali mru rangu gimru yake mru nomo kanaza hazizo zoka riwone mru yazifanye banu yo kalmaulu yakubali wale ma siwa yo tsipia ngamonamba ole mevunguo kakartuona zidalili izokana wanu wanadamu wanzawo wafanye tartibu mwajalanga mo wanamchangu toi Nasirin Sonia au Nesa yokanizo kweli izo kweli razida ni sarongo wetu aba mnasumani sizo ya ngartikaba ajala nja saba miche abarwa temwanyo yao jokiru rajabasho la mrundanyi yode kweli za vidanguzo yao wenge kabatsi mrujo joparo ruma yensia hatu bari ngwanzo wanu hao bari tensi mibo bangoni hangu amre mwazali abo banga sanga mimru arkera dikangwa mrume maudu mrihunsanyi mhundre masiwa mararu amakalima mema hamisada hausaidiansi hausikiniansi yinu mabao kando bihatende mzee watu mhalali swali hatende ngamamini ukazisuno kujo parada bahanu wenge heni mruele wabo kairiri seduku rensa ferinu rensi bavoni banga monao ukana uwenji kwa tumste kwa tuhamba ila namna waone daraja ya hemru shangwa uvanu heni mru mwanzo kebala mhalali swali wala mru toka mrahi banu ya mtafunye ya mde njajo paro subuti ulionga muonokana wala de mru abaki bati juu arumando ruhazi waruma yensi warumisha yensi ya wandu mada wala kukangwa ni kwa ndungu hamada zinu yuondu henda hamastehi wa wavumba hamastehi wa vama ngamonate muhenda ula tumzingara hamastehi kana undu andu waba kirlo na waboti juu ruamanda wala atiwandu kumaudu ya bulete lea wabule telefoni yae ya munde moto amanda bie mtafunya narudenda hamba bi babanu unurendao garujwa sule ajila maudu mraja hunde mru mwana yambe mru la kabala shaka usteho wabira kuna ujo stehilo akakutu stehi wa watende kuna ujua kamfundi hata hamba hata mruna jibia zena mfu hata ekakutu stehi wola yakaya yabira bahi maudu kuna honda mru stehi watukufu nafikiri kwa pande huo eni yakanzanelewe hanelewa ana natimisi gamono geladhimwa komori rihashirishane yaukana ijonkini shama nadamu yanelewe nai yaukavanu wewe ujanga we Faransa alafu mwanzo uzie wanatije Faransa serikali ngyo yabo ngwa fao barini mimi ngamonokana banga bantu wenji wajanza jamwe nsinu na banu ari yamba kerukana mora hana hufa ukara ili mrugena mo mruga mirukana hufa balambrazimi hajomo nje tizamba juizi mriya hafa balaba yalamesha marojina undwa wayaune hula nikamrugena mo mrucholeridhike mkanamo kangawe komori mrucholeridhike mkanamo gar aminokana sisira jabanu zinsivuza mru ngabo ruwa sana wajamen sinu hata watujwa huja wafanya taratibu hata watujwa huja leo gar aminoka ni safari rifanya ranzuri sove ramboga banga ranzuri sove rende maore haurende Faransa haurende mahala ila mrugu ifanyo batuno kamra la hasirikali jela mrugu ifanyo mruha bandaya hapare muwa holo Faransa awapare muwa holo maore amwambiokana nere mnaria libanga mbiroma la ndwabirao sirikali rugo inu yani sarangu hale insirungo yaba amono nyanya sonzwani wo amini ardhi ya hatu wo utaha mkomori yono kekanya magusibuho yatahema pesa balolo tsini mwa mru shanga mjuju ujahunu ndo nyama hunu lebea balashila desheo shamtsama pesa hanzani buwewe nyanya sema tsora wa jasula mensinu banwe manga yinu Faransa yinu ikao rika komori mrakodona kamrenja Faransa bala bandra sanjambeboni wandu wenji waja banu ngamwambioni subitini mambioni ngabandu wenji waja banu amensinu abahayo
uko mrugono haya ukana hotsorenga biesi zangu komori ja mrugono haya ujikwaminije mrulo huno warenga meli wahuza shiunga wawaswilari mwensinu wajamba kaka ngozolole mrumishe pakoto 10,000 euro na dhahabu yo huyu hundu dahu kakutsina ndu hunu wajukoja ufangileze ngo hizo wajawora mru ya huberishe kuna ujo berishe wadani mawanru ikawe mru utsungore ndasema udohoda huni ulawe kansi konye wondo hazini ifo urohe utoja wahibia au tijona ndongozoda huni hula mdori zamba ngondo ake honsi yani wole mwanyanyuho volona tabu umwambia huni ke 2 euro ule bama jiunwe ka umru mvura msi ya huni ke 2 euro mvura mbamsi ngonzo bangu vae kutufanya hazi imeshanga mhaminuka kati ya mru mzima yao maisha kao ngashimia wandu wengi Mwenyezi Mungu ajo wasahilisha maisha wahundre maisha hao kama venzi wala wasulibano gasaruma maisha maziro shari ku renge ukana Faransa girangamizao gerlatso wakati banu gernitse irangamiza munziani hiho rilata mapesa mrenda fobarini mraja banu haja kondisio shuna majana mangabio kwa lazima ka izo pia mwanzo ufanye nuyeshi kanga lazima ufanye ukumbi ngala lazima ukejao kujafanya ukumbi ama lazima utsaidi 1000 euro zima jana 10 udeklare mwana waru finjao zo pia za problemi zo kama ishi yao hale wandu wakabaki neze siri zo banu bahinu mitsido bzabo bamona wenu siku bamona mro habanu mitsikana deklare mro anifanya jao mitsikana nifenjao mami jao ngamwenezo nguzonsi pia na amini Mwenyezi Mungu mriangalie taratibu ya hunde msafara yokahashidu hondo maviza keridhikia hetilo aje ile banu shanamba wala taqtulu anfusakum mriti uweze nafsa moza hatu nsike hunu tijuukana yenzi ya inu yangamiza miliari na miliari titangama tsendi tifanya hazi tinanga msango sinikema na shewangu tensi mrubari ni hafu babale ya muua dami shatide sirikali habara kubaliano kana ekansi Faransa bonsi mru naboga sarumensi yinu ngarwonao elironao tabwa mensinu shezo do zamba mru yekujazaho niyone bana natenda baba nukaya ngabo wangu ko mrugo no haya yuka humrutsorengea mrase zaidi akensi mwanda juu ndo evanu watoka Faransa haja na wala mdaka wana tabu hunu naboga muaminukana humrukansi muhada juu ila hanza hamru wakana balanda buhatu mrajo shinda zabarira mbato leonja soma ngamo mjini zo muzabana dibanu bengwa mjofulwa magaya leonga mono mrulo na barongo mjini au gamono watoto wasoma waili wakamaro kwa dahwini wa haja mrenda watsaha na rifanyimba projet na rifanyimba tartibu na rapare mapesa na rone famia hatu renge mnashunga mano mterahani na rengele daholi nuri fanyimba projet wa hatu jumkini shiha sikaranzare kreye maisha pourquoi uju kona kana mrumzuani hasabala hajahondo mromnika ziuziraru hauziuzi tsanu hashinda fatartibu balazi kausa hahulu mnasashe hafenja ngona mesha mema bengwa emesha komori mrekana mapesa toujours sho mwengwa heshio rano kana manadamu ajajira tizo wakati wahe hunu yafio barini Ruono juzi gasina familia hatu zinga wadaubi karchuju hata ngono daubi ngabo wasaya wa kwanza jamin sinu watamo bari niyo ruchuju hata alama za watampaka dabaha na rinasuhilane baba nunu chupeu mane karambene mnai chuka karchonza mriaje Faransa shane zile ajali kaungizo nanga mjokana mratsi vumba ka azali inu rangu hale yensi hatu yangabe atakabo harimru dhamana maore ya rongwambo kana balese bahari la johanga desembe ka jona magaya hajo parsa wanadamu yoka wanadamu wenji wafia mwe bahari ya maore umdula wanzua neda maore na maroku imona indino nzo jamansi wengena naritsaime maisha hatu rizingarema dhamana hatu wekreyeze hazi baga mona ukana raili bao kwa tsukre yazi ya ngari jundu ngari tapalau namne rojina na watsena ngijumkini shasena sisi wasire kreyeze hazi yakaladi murifanya limra jitoa mweze tabu heni mruge ngasima dhamana hezo zerukupia zibirao kama aminu kanga sima dhamana zanukupia zibirao kama aminu kane serikali ngona fuvuku yakaladi muwafanya taratibu ili wasailishe ula raia
wamtenziani shaka mwaminuka tairai bahe kama nzo ya tsahia la maisha hajoshida roke nti wafai tartibu ya ushindari tsai maisha rano kandira dujila tizaze rozatu harumaze bahari rejila tiza wakati na singara aminuwa kana hunu nga mandwalo vanu ya kaya watanazalio mruaja mensinu lazima utoe 10,000 euro fanya mashughuli kutsina yabo yo problem lazima unde mwayanyu hoya hulaze na mwayanyu hola kuna chojo jo gerehere udwe lala hoda hula maulando hanyu shangala lazima urohe ko nyungwa rohao ekahuja hurumrulo na mrumshana wana hezibata mwana zajaba hamra tukoshekana oyiharenga ya mjomba hemrumshe ya wala di mehindi sarro hawre repeleo bona mwambe anukangara lalo banu na uberisha banu shabon rohao ha bismillah romani ro kutsukana lakile na rohe amjokore jeba 17h amundu ja 18h ni keswiri yokabo 17h tsijange uchi izo pia ngazibirao banu yabo umeshadaya yokabo sanga mkonziani ni juna nsina hazi nsina papi nsina jangazo 10,000 euro ni fama shu tabusi nchika ngazundawo mruko hawasulamu nsinu shezo mredo zamba yekuja ya mjoje na bumitsifa tartibu tsija normali ngamibanga mfamba hazi zerugozo pia nobotuka mukufamba hazi kabo mringerwa shabo mnugarmo tapala ngasibano atamrufanyo hazi meshanga maziro jamuna problem shino majera mangabi wandu waze shormen sinu leo aminiwa ke dunia piesa miziha wanugwara matabu mbatsila tseme shahe henda fo barini urenge 4,000 euro nduzila tsubarini ufo barini hujangamiza renge ekakwele mrugujo kubali yahunike mapesala ikreye mbahazi komori mama urugujo shinde kango namba nafasi ukreye mna entreprise au mna jao unde visa normali he konti ya haho bonona mna reali ubire uje hunu nja shaminja soma mitsiro shina nifanya hazi tsiro shina ni entreprise yabo rifanya minja soma yabo stamili iruone namna unde visa normali uje hunu rijorwa we hafiluna eni mrazingarenta subiri doa zata zikado jana na 20 shatsudo kana leo mrafikiru kai balaka mrasabire Espanya bala samruge mrwa balaka jaisa uja huwa sulaman sinu ya baladi mwone mruge ulaze lazima uyenshi lazima ukejao kuna chojo ugerehero kama ulanga wahanyu ya bunga lazima mruwa berishewa ulazo hupani mruwa berishewa kuna chojo bakodani hula mruwa berishewa kuna chojo udukansi harumeka na pewa ngaletele heli wanzao mruwa berishewa kabonu kuzinji ikabo hizo ngala dimotsana mratwale ze tabu hizo shamda sono kene bana birahula na haja balabai yabo yo tartibu kanga myambo ili wala lone 4,000 euro haulo le 3,000 euro yanzo ya fanya depart ya ishelerangu 4,000 euro nona nikamrun pasha vedeti ngamushoza problem zijiri yoyimo na minga mjokana hadisi yenu nsi hadisi serikali wachoshina we metrize ngarchungola lere shaka meli ondu wakana wandu ziwina ziwiyangamia serikali ngondo ndaho ondu atunde ndaho imitsi misafara normal yabugana mratunde uka avayorenga ye mapesa ala na bega mrengo melinje hono shamri atwalie ya fikiri ze ajali ranzi meheli ya juja hono kabubanda tsoiti jiwe ndo ya kaza drap arunu watwania arunu arwendu watwania na chombulo kerango ya kensino watwania wa mria fikiri ranzi ngemri ya jehunu yaonokana ne henda banga mnaisha matabu zinji mnaweshi jau ingamina mru yemwana mshwangu ngeiho yemujo shida ndrenge yenga mjoka jau rangu chemda tsonokana na neno be handu gwendao na rendo handu ndao nafikiri ndo bensinu ketsia mzaha zenzia zonjaro mazenzi zinu kabatsi mzaha kamunoke ba criminali wa bakar maze baharizo wale hotsongwanga miza wandu watsongovuriza ndu mubari nimo wejusa vedeti tamaji yangamiza wandu mria jifikirie rangu ya jukana hokana mujisa rano kana mrabe na rende bengo mna hafe abaketsukiri ya mwanadamu hajangamiza ode mana na rongwa bala bokana wala taktulu anfusakum iritsi uwe sana fusamo zatu ngarujoka yotsinzia ilo normali ngarujoka yotsinzia mrialona garanti shayo nzia njokanga mna hunda jalonziani mruge na 3,000 euro mronde tartibu aweze hensi au zitemba bahanu au yafanya taratibu hata ya unde msafara mrajo hamba mrende hapa sana passport habwensa haho mratula mwevi areje shango msafara wa pashameli lakuna kondodo ndo mlokana unsi wa haho shabala sidazila wabalia sidezi ungo kuzimuho hatu wenge karkara hadi avo misafara bari ni nuravu mweshi haya rajo kanabanu
yaweka hutowe mapesa yayo yala wa hatabu gondo waone tabu urujo wone tabu nensinu ngambonao kana sirlo hunu heze tabu nelandamne kabwana komoro wajonza warejebe nsiju wakensi ngomone wende manandu wajua hunu watsaoda ula haki wanzao jao wanzao nsiatuke jao ilibe semrara mbiasa komori bomralona papie yadwende fanyambano go hule reje ujahunu yonga muaminu kende mana wandu wenji wajabanu wasome so wana ngona wensinu heli chanjeo ngona wana wasoma wajuji bwa maudu wadono wana hao weka madhama na rumansi warumishie twa banu ngionde mevu heze tabu hejao yoba hatinku dujambo mrajaza mwana banu hata mbage dhama na rumansinu nensi hatuyo ngarjushinda maudu ikamgwa benze zenongozo honda zabuhe rikada kumori hali sabra jombo kana kumori ngwarode na Cameroon mratojolotse hatujolona mera tabiri abagar tungona ka kumori ngorode na Cameroon ngorode na tijenda wapi maudungu jore na Faransa no izo tungora parozela amuzi twazatu na rugona na jamna jana jao aminu kana yeheringe jao kamgwa benze narivumashia haya ritsila tsaza rozatu bokana mojisa afikiru kono pade huo izo dezemada za kazani misabanu ikati jianai haruma zepadezo mbili ngamsama shanga muaminukana njajabanu toze mradabu njajabanu lapize mru shati jabanu nsange fikra ekazo njema ekazo ombi yode heli nafikiri wanama tukufu au wazee wangu watukufu au wazee zangu watukufu garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam.